Dobrodošli u Financijske novosti. Proteklog vikenda u Sarajevu je održan 6. diplomatski zimski bazar koji tradicionalno podržava i Raiffeisen banka. U mjesecu zimskih prazničnih radosti drago nam je što smo bili dio ovako plemenitog događaja čiji je cilj prikupljanje novca u humanitarne svrhe. Diplomatski zimski bazar podržavamo već dugi niz godina i raduje nas da možemo ispuniti viši cilj i pružiti pomoć onima kojima je najpotrebnija. Ove godine obezbijedili smo i glavnu nagradu za pobjednika u muzičkom kutku, štednu knjižicu sa položenim iznosom od 300 konvertibilnih maraka. Iskreno me raduje uspjeh ovogodišnjeg bazara i nadam se da će ova priča i događaj nastaviti da raste i razvija se i u godinama koje slijede. Sretni smo što smo ove godine uspjeli okupiti skoro 40 međunarodnih organizacija i ambasada i oko 70 izlagača koji su predstavili nevladin sektor iz cijele Bosne i Hercegovine. Nadamo se da ćemo ove godine uspjeti prikupiti više od 90.000 konvertibilnih maraka, sredstava za humanitarne svrhe i tako nadmašiti rezultat iz protekle godine. Diplomatski zimski bazar, jedan od najvećih humanitarnih događaja godine, spaja internacionalnu i lokalnu poslovnu zajednicu. Sva prikupljena sredstva se usmjeravaju u udruženjima koja pomažu djecu sa posebnim potrebama, djecu bez roditeljskog staranja i djecu čije su porodice u stanju socijalne potrebe.